şəhərindəki 55 yıllık toy mərikisi həmmimizə mübarək olsun. Bir şаңырақтың астында dostluğumuz, birligimiz мәңгі болсын. Қазақстан алға, biz birgemiz. Талғар шәһәрі бағбаншылық, әмісі бағбаншылық шолынды. Алма өрік, нәшпет, Талғарыс кірсасы, апорт алма, әр түрлік алманы еліп, мана весіпқоға қатынышып отырып атымыз. Мана бүгін шындақ аварай шындақ шырайлық oldu. Әміміз қошал қорам, әміміз рыза болып, маштақ işçilerle bolevese, hemimiz Kazakistan memleketi, bizim memleketimiz, hem milletle birlikte, dirlikte, mana hemimiz hoşal koram, bir-birisi salalmışım, iğisi maşa ketip varmız. Asmanımız oçuk olsun, elimiz tinç olsun, milletle birliği mengi olsun. Мандақ мейремле біздің пәкәт өзіміз машы чоң яшылық әдемлеріміз ғылмаймыз. Бошу келечек яшыларымызға үлгі болсын. Келечек яшылығымыздың машындақ өмлігіне бәсін. Мана бүгін көйлекте мана қанчелік этносла, бүтілей Қазақстандық этносланың әрбірсінекі көргезме немелеріне көдік. Her bir etnis özünün medeni körgezimlerini kıldı, tam körgezimlerini kıldık. Biz mi şu Katar'da Uygurlar, Kazakistan Uygurları özümüzün körgezimizni kıldık. Bir yerde Konayev şehrinin medeniyet merkezinin başlığı Nuranova, Rima Sattarovna'nın başlığı da biz muşundaq çoğun körgezimlerini uyuşturduk. Onun içinde en yoğun körgezmi kılgan bizdeki nan piramidisi deydi. Nanni çever kolla bizdeki Mervan İlyakova'nın başlığı çever kollarının kızlarının yasıgan piramidisini hemmisi hayran kılıp kelip meşede görüp hemmisi fakat başka halik emas özümüzün Uygurlarımız mı köymegen nesle cıhke. Şunun için hemmimiz başında meyremden meyrem yetivreylik. Barlık Kazakistanlığa bizden yalqulluq salam çever kol hanım kızlarıdan. Biz mana meşe meyremge kelip şundaq amdan hozir aldık. Oşo meyremdeki uyuşturup atkan hanım kızlar jigit başlarına mingdan ming rahmat etaman.